Vie basta, pardon kwanza niko atakuuliza. Yeah, dawa pombe ni nini? Unauliza dawa pombe ni nini? Yeah, basta, dawa pombe ni nini? Niambie dawa pombe ni nini? Yeah, mina semanga mina acha, tena naburutelea. Mina semanga naokoka, tena nyuma naanguka papa. Dawa pombe ni nini? Yeah, niambie dawa pombe ni nini? Yeah, basta, dawa pombe ni nini? Yeah, niambie dawa pombe ni nini? Yeah, nilisemanga mina acha pombe, nikenda kukanisa mie nikabatiziwa, kisha nikaanza kuimba kila siku na kuomba nani kanisa na kunyumba. Leo nilikuwa home, telefone yangu ikalia, babire bakanipigia bakaniuliza, hey, mwanangu uko wapi? Nikasema niko nyumbani. Uko nafanya nini? Nikasema sina mpango. Bakasema kamata moto utukutane kukamati. Nikasema acha niende juu ni profite ni baubiri. Nikapanda moto nikabakuta kukamati. Banajavula meza kila mtu na chupa yake. Bakasema nionje pasta, nikakatala. Bakasema onja tu, onja. Nikakumbuka kwamba Biblia inasema akwazaya kwazikae bote ni ziwa la moto. Ningekatala kuonja, haki ya Mungu ningebakwaza. Nikaonja kamoya kakakuwa kutamu, kisha nikaonja kapili, nikaonja katatu, mwisho nikamaliza kesi pasta, tena mina lewa. Yeah, dawa pombe ni nini? Unauliza dawa pombe ni nini? Yeah, basta, dawa pombe ni nini? Niambie dawa pombe ni nini? Yeah, mina semanga mina acha, tena naburutelea. Mina semanga naokoka, tena nyuma naanguka papa. Dawa pombe ni nini? Yeah, niambie dawa pombe ni nini? Yeah, basta, dawa pombe ni nini? Yeah, niambie dawa pombe ni nini? Yeah, juu ya pombe mi nishava madega, bibi yangu kumupiga, kujitapikia, kujigolea, heshima yangu shapotea, batoto kunichekea, bibi yangu kashakimbia. Leo nabakia nalia, makuta isha niishia, mukazi nafukuziwa. Ona kisi mina konda, tumbu njo iko na vimba, machafu inaanguka. Mi ningali trojede, lakini minaanza zeka. Leo bantu biko nasema minjo mukubwake babangu. Ile yote ni juu ya pombe, ni juu ya pombe. Dawa pombe ni nini? Unauliza dawa pombe ni nini? Yeah, basta, dawa pombe ni nini? Niambie dawa pombe ni nini? Yeah, mina semanga mina acha, tena naburutelea. Mina semanga naokoka, tena nyuma naanguka papa. Dawa pombe ni nini? Yeah, niambie dawa pombe ni nini? Yeah, basta, dawa pombe ni nini? Yeah, niambie dawa pombe ni nini? Okay. Yes, inasema kwanza pole sana kwa ile yote inakufikia. Sasa tega sikio yako kwa ishauri nitakupatia. Kama unataka kuacha pombe, shika hivi vitu tatu. Kitu ya kwanza ya kushika, acha marafiki mabaya. Jua Biblia inasema ndani ya kitabu kya Mezali sura wa 13 mstari wa 12, ukitembea na wenye kima mwisho na wewe utapata hekima, na ukitembea na wajinga na wewe mwisho utakuwa mjinga. Maana ukitembea na mulevi na wewe mwisho utakuwa mulevi. Yeah, barafiki balevi bote kwanza achana nao. Kitu ya pili ni maombi, inaomba kuomba sana. Ya tatu ni mafundisho, penda sana Biblia, usikosake kukanisa kuwa nasoma Biblia. Ile ndio dawa ya pombe. Yeah, ile ndio dawa ya pombe. Haki ya Mungu. Mungu akubariki sana.
wendo shike ile vitu tatu, na utaona maisha yako ina change.